bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi azza wa jalla, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, langkong-langkong seleraipun semulja hadratus syekh Kiai Haji Abdullah Mahmud bin Muhammad Ghawthullah sederi Kedung Sari Maron Probolinggo, seteja pengasuh sukan para asatid dari Madrasah Raudhatul Hikmah, simatur muga senantiasa paring lanjang umur, sehat wal afiyah. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jam ampun cukup malam. Nah, jemur lecen jam 10 nih. Insyaallah malam mangken lengkina panjenengane catet tambahan amal ibadah saya keterima. Amin. Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa bal lighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadana. Duh Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben sateje kancah. Duh Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben sateje kancah. Allah harik lana fi Rajabah wa sya'bana wa bal lighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadana. Duh Gusti Allah nyoon kabelesan kang kuy kuruh kaulah ben pelesatejah. Duh Gusti Allah nyoon kabelesan kang kuy kuruh kaulah ben pelesatejah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma Allah lana fi Rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadana. Salawat ben salam mokeh katoraki
dekah Kanjeng Nabi, sahabat ben ahli, salawat ben salam, moga katoraki dekah Kanjeng Nabi, sahabat ben ahli. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Termukah bulan Sya'ban tadi bulan Sya'ban sebarakah yuballighna Ramadan, ibadah pada ke bulan Ramadan dalam keadaan sempurna. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, seteja orang kak dinto terus dadi orang semuljah, muljah dunia muljah akhirat, selamat dunia selamat akhirat. Banyak orang salah jalur nyari kemuljaan, bodoh sing ngaranin monsoki muljah, akhirnya macam-macam segala cara elakonen halal haram tak kenal tak ngurus, caucan masih lepesina setan tetap kalah. Andi angkepan monsoki terhormat, monsoki muljah, akhir berlomba-lomba kapi nyari kemuljaan kelaban cara nyari dunia. Bades beranggapan kemuljaan kelak mun andik jabatan, wah akhirnya nyabat kapi nyalon kapi. Perlaku eka onengin jabatan muljah 5 tahun, nyalon boleh tak jadi ngak-ngakan lah pak. Jaring macet benden oleh otang pas tak jadi. Bada orang yang diangkupon mun soki bada bang kita bilang bos setetal pos lah, tak mulje boleh. Bodoh yang diangkupon mun genteng mun ratin mulje salah kapi. Genteng ratin bada bang kita seket lemak sebitek lemak ngale cangke malah. Ngocak kopi lah tak tepak koci tak jedem aja lah. Salah kapi. Dharma dabuna al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajha pernah dabu, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Pebecah patek kitra cetah pamulja cek salah jalur bi ilmin kelaban ilmu ta'ish hayyan bihi abada, maka beun bekal odi selama-lamanya. Romaya Hamid Pasuruan berapa puluh tahun saya tanya pak tak terkenal bi dunia nah. Kenal bi kendaraannya ya Hamid tak pernah di Lamborghini, tak pernah rasa nanti mall, tak pernah rasa nanti jabatan. Ya Hamid tak pernah, cek saking ngegelem pak boho. Saya tak milih ya Hamid. Saya tak milih Romo Ya Hamid pas tak terkenal. Al Habib Ja'far bin Syekhana Segaf gurunya Ya Hamid. Ya Hamid ni kan ngaji kitab Riyadhus Shalihin dekat beliau. Tak terkenal Habib Ja'far. Terkenal apa? Terkenal saben hari hatam Al-Quran. Benar hari hatam Al-Quran pak. Benar hatam Ares. Hatam Al-Quran. Sampai munaziarah ke Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul teolognya mana? Ahlan wa sahlan bil Quran, selamat datang wahai Al-Quran. Pola nasaben hari hatam Al-Quran. Terkenal Abu Saki Munhol Ya Hamid Pasuruan, Abu Saki Hol Sidogiri. Terkenal napa? Ke Khalil Sepo, ke Hasani. Dunya tak ada pak. Kelambine cat pancet biru,
pote biru pote subhanallah mun gelem sogi wah ya milioner enggi tetapi kemuljaan ternyata tak kelebihan panikah bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada odi selama-lamanya sema odi ilmu korun kurang sogi tah Fir'aun kurang hebat tah Fir'aun ni kan ngaku pangeran pak pola narapa 40 tahun Fir'aun ni kata apa deng tak kemi tak sakit sampai ngaku pangeran ana rabbukumul a'la engkau pangeran abuan kapi kelero pangeran Musa jereja Nabi Musa yotos bi Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala asal Fir'aun ni kata apa deng tak kemi 40 tahun saking dari takon ke Nabi Musa saare apa deng kemi 40 kali murus pak dem masih di Fir'aun mati tak terkenal punan pak Namrud kurang hebat Namrud Abu Jahal kurang hebat Fir'aun kurang hebat sobung kapi sepaling soki sobung paling teki jabatan tade pak tade kelero kapi menyari kada jeria korun sampai andi julukan harta karun mau nemu dunya neng bebentana harta karun karena korun aina Haman sing aku pangeran Haman aina Fir'aun nama Fir'aun aina korun wallahi hum fit turab mati kapi tak terkenal lah lamun kenal ceritanya kada bae cubaan malolo abasaki para ulama berapa puluh tahun sih itu bahkan ratusan tahun kenang sepanjang masa kebagusan saya tak termate-mate ini kasih debuah kita ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba liman mata walam tamut hasanatuh bejreh mon bedereng mate keng kebagusna tak norok mate wa wailun liman mata walam tamut sayiatuh sebeli kecelaka mon beda orang mate keng kecuba neta norok mate mereka anak-anak ni kesangkulen ilmu tore pak bu urusan ngakana apa pecahan kuaku tak kira tak ngakan bawa montan di ijazah ustad ngakan apa ngakan nase tak kira ngakan beto cok benih selip na beto colon nah sampean mulai kene lek belajarin kebetir rejek ke sekolah cong pecakang pemempeng waku kebe ngelamar laku ijazah nah muntan ijazah benar laku apa muntan laku ben ngakan apa pakebetir rezeki mulai kene ini al fakir muhibbullah ni tadi ijazah tadi apa pak ngakan ria mulai recup sampai makin beres tak luang pak ngakan berkat melolo ilmu seberempap tina bener yang alim keng karo pake nato asurbanan keng kekok nako sambian gini annasu mauta wa ahlul ilmi ahya umon reng biasa mate keng mon di ilmu abasaki orang dak telem yai hamid dak telem tok recreation banyak reng soki pak banyak reng soki keng tak takok ngak telem yai hamid tak takok kada jeria saulu salam takok senok tok kala benger takok mun telema mun entar ke telema kiai cek noktokan labeng dentek saya keluar kula mari kata amoyan ki bilana masuk taulu salam tak salaman moro la toju ting la toju omong kita mari kula tanya perlu napa panjenengan ci anu ngunjeng panjenengan selamatane jompo tilbu namunnya Pak terus nyacam ini hapin gini kok. Iya dan gula. Berapa kintal? Karo 10 juta jeng kok tak nakal. Setijang kok ngebe dan tek sekejaki. Keluar Pak terus keluar. Keluar dari jompo ya tak pamit ada remoro lo mau ngomongan terasan jadi. Ku lebih di bian to jude remau reng recanku. Jadi tamu aja tak ada. Gula to ju ada tek. Tak mare si nelpon kabit mare nelpon boleh mare nelpon boleh letak telaten gula kancing labong tedung gula cek mesti yo jeng bon la kalala can gula cek pegel sekali
Masya Allah, orang yang tar ketelem yang hamil telem Habib Ja'far takut pak. Kering soki banyak yang tak takut ngak nih kemasih lebih depat nih epi tuger bang. Pula tanya perlu apa panjenengan sih? Anu ngunjung panjenengan selamatan nih jompo. Tilbu namunnya. Pak terus cam nyacam yang hapin gini kok. Ya dan gula. Berapa kintal? Karo 20 juta jeng kok tak nakal setiap kok ngebe dan tak sekejaki keluar pak terus keluar dari jompo ya tak pamit tak ada remor lo mau ngomongan terasan jadi ku lebih di bian to jude remor yang recan ko jadi tamu aja tak ada ku le to ju ada ente tak remare si nelpon kabit mare nelpon boleh tak telaten gula kancing labong tedung gula dicek mesti yo ceng buat lah kelalacan gula cek pegel sekali. Masya Allah, orang yang tar ketelem yang hamil telem Habib Ja'far takut pak. Kering soki banyak yang tak takut ngak nih kemasih lebih depat nih epi tuger bang. Korang haibah mereka nemon anak kulit sampean epa mulje kelebihan ilmu ceken orang tua nih tak mulje di sana norok mulje ring tua norok mulje pon anak ni ke macam telok ni kebe mantar tetel masih manfaat amin Allahumma anak ni ke debun adalah Habib Ahmad bin Umar bin Semit ning kitab majmu' kalam beliau anak ni ke bagi teti telok pertama sabik lahik mahik debun adalah Habib Ahmad bin Umar bin Semit anak ni ke teti anak sesabik nyalep. Oh bapan ring tak gena anan pegena cek penoron ke bapan tini kuli zaman ring putu lah pak ibarat cecen salah atunan rela tek neng kakan je produk gagal kula usambian ni kamu Al-Quran lah tak apal apalah surat Yasin aja mun maca kapi mun maca bareng mun maca bibian ni tak apal kebenyan kolu ni tak buambu tak remare anak rela pepenter anak rela penyalep tini kuli bisa menereng putu lah tini reng putu lah tak gena abak dia lah pak Al-Quran tak hafal tuan kono dia lah tak hafal baban der sambian kono tak hafal baban bajeng akhireng mati apa macam apa tak tahu apa jeng telasan macam apa tak tahu kira Allahu Akbar tina lah rekadung rela anak dia cek bedaya pecek ngak nih kepotran nih kanan bisa ada di suarganya sampian putra nih sebalik ke mula anak kuleban manci dengan tak noron kebagusan penikah pas eton katonaki kecubaan mun sampian terus tahu hebat tanah orang tahu saya tanya aki iba dan percuma masalah tak rontoro di masjid tak usah congo anak kata apa cukup je lah oh tak rontoron di masjid ring tua nak king sayang anak tak sabik tak nyalep anak nomor 2 anak nomor telok 2 ni kan lahik maknanya nyosol biasa mon bapak motin anak ya motin mon bapak tokang ya anak koli di rumah mon bapak supir anak ni karnet biasa aja lah lahiknya mana king anak mon nyorot bahayanya mana mahik nyorot bapak ni masjid anak ni diskotik dia je lah bapak naku Al-Quran, naku tasbih, naku siwak, anak naku ganja, naku narkoba, akhirnya nyaman nyorot deh. Seret ku aku ning akhirat orang nggak nih pak. Seret demah kena neraka. Karena anak ini ketangkuna panjenengan. Mon masem-masan, beda sorat tah. Masih tunya na sampian mate, laki nabi ne boleh yang kui maduna. Sampian sandi bini beda buku na pak, beda buku ni kan nah. Sampean mate tak kerlem tak kira norok sampian nih kah norak bendem sekali tak kira terus tawang selaki mate kada iya nangis mau nangis keng tak kira gelem bendem bareng tak kira bajan mureng cinta aja norok mate iya bendem sekali arenja congoco kan berarti bede saya tak sampai sanikmat nih kada suara tak ada buku nih anak nih kebon dunia kuliwi sampean saya tak ada suara tak ada apa nah keng
ta'alluq kehubungna sampai ke akhirat, bisa tadi jannatak wa narak, bisa tadi swarga kulit sampean, bisa tadi neraka na kauluan panjenengan. Mun tahu hebat orang tahu usaha congo ibadah Pak. Congo anak jika ada apa putu kopi ri anak aja. Al Imam Rifai pernah debu. Kaifah yastaqimu dhillu wa'uduhu a'waju. Bagaimana mungkin bayangan akan menjadi lurus sementara apa yang ada di atas bayangannya ke bengkok. Jang bajangan tanang kule ini ke lurus karena tanang kule lurus. Mon bengkok, ya jang bajangan bengkok. Cak berharap jang bajangan ke lurus, mon tanang ke bengkok. Tak mungkin Pak. Sampai nuting sini kan ki lurus, melkot ya melkot. Le anak rene rosambian. Mon kata lagi kecubaan tolos bengkok. Tolos noron babaan. Tapi mon tek kata lagi bisa men kata lagi sepan mapan melolo. Kata lagi kebagus neka anak penika. Cak atau karanya dan anak nih al fakir muhibbullah. Wallahi kula sumpah Pak. Tak pernah rasa nyongok TV kula Pak. Beneran di TV andi keng takut etero bi anak. Bahkan kula jompo jarang nunggu HP ini. Takut etero bi anak Pak. Tak tero kula di anak. Nonduk ya dan HP melolo keng tak pernah nonduk ya dan reng tuan. Pola oleh download anak aja. Waduh mun husun ya don HP tek neng ganggu deh ya. Jak kaki nonduk ya dan ring tuan berapa menit. Markena rugi sampean. Ya. Anak para raja, anak TDD tinggal raja. Emanan ka aja mesare mon aja. Anak tak teman sare. Markena ini ke pengajian ini walaupun bentuk nak kerja kengongkuan Pak. Sakit lah elaban bi anak ni pegel lah. Ada kemarin. Elaban bi anak ni Pak kula lah di anak mungkin. Bila tak tahu rasa nak apa. Ngeromat anak sengsara nang apa kula pas telasan der bejana salat Id anak kula ni sakit panas. Tak nemu dokter tak nemu apa je. Dokter apa jeng telasan kapi. Sedangkan anak jen kaula, anak gula berapa para 6 gula anak ni. Bila tak arang ko orang lah. Ni masih naik lepek penain dia. Ya baru karena corona aja. Ada pengajian sekali tahun beri mulai recep sampai gerbe. Ngoyo aja benar-benar laku. Malam kader para telas nak waduh lah saya boleh jadi legeri mesen gula mula punya nganek kamu. Baru karena corona. Mereka corona rejan guru kula Habib Abdullah Al-Muhdar adabu. Zahirhu adab wa batinuhu rahmah. Mun secara zahir adab corona, secara batin rahmat, kebelesan di pangeran. Iya pas para 6 moro. Tak jasa sengaja detik. Sengsara ngoromat anak jibu sakit. Sengsara korang tedung korang ngakan tak nyaman tedung tak nyaman deer. Anak mun sakit ring tua noro sakit. Mun bapak soki anak dadi rato Pak. Keng mun anak si soki bapak ne belakoh. Mun tak bener. Lah apa nikmatan di anak mun ngak nikah non? Anak banyak tapi tak mampu membahagiakan ring sepona. Anak pos saking sama sekali nyelamatin bapak dia lagi urunan mun tak urunan tak nyelamatin bapak. Yeri mun kare kadung salah kedetian dia lah. Sabak madrasah. Termu kedeti ilmu si manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Jam berapa dah? Hah? Urunan berempaan ben mek haja cek iyan nah. Jam 12 kurang 2 menit WIB malam pun Pak. Termoga tetel masih manfaat. Amin Allahumma. Pesan dari gula anak dia macam telok lahik Pak. Ngapa ngajak jam 10 ya nyok pidato TV kakek yu. Anak ni kesabik nyalep lahik nyosol mahik nyorot. Cak berarti nomor telok minimal si nomor 2 nyosol ke bagus cak nyosol ke coba nah
cek katonaki ya ada anak mereka namun pak bapak mau mandi cek mandi abengkang ya ada anak ya masih lagi kene akhirnya nyongok dah din bapak raja tang di mak kene deh ya deh ke akhir cek katonaki kecu sekecil nih kepun cek katonaki cek atau karan bisa bine ya dan anak ngerekam anak nih pak perekam terbaik nih ke anak peniru terbaik nih ke paling ulung paling jitu anak bisa nero bapak sekulin bapak nih tero anak orang walaupun mirip nyama orang tak kira persis mun anak deh persis Masya Allah ya jadi tore katonaki kebagusan kapotra berarti anak saya nyalet lulus dari madrasah Raudhatul Hikmah dari pendidikan yang kanto sabak ya bendungan badah neng Ketapang badah Riyadhus Shalihin Pasuruan badah Salafiyah Sidogiri badah Besuk badah terserah ki orang ki orang sampean pondok ki orang banyak tah pondok dia pola ki orang hebat ulama Pasuruan deh pak eman kaman pada datang dari luar negeri datang ke Pasuruan entar pondok saya Pasuruan ngak-ngakaan dari Kalimantan dari Malaysia dari Singapura ke Sidogiri bahkan dari Filipina mayoritas negara orang kafir bereneng dalwa banyak neng Raci pondok ke Habib Hasan Baharun reng mur lecen teti gerjeleng gerena do dia tinalah kasar paro tembang kalau selalu sebutun ya kelenjeren siapa kebate urusan rezeki bon jong mau tak sekolah ring akan apa bon mau tak di ijazah ring laku apa lemun iki kene le belajar takok tak ngakan mosok kalah bareng koceng abuduan kan lemak tak kebet dia kelar makane ora dua le bingung saya kabeh saya sompet tah saya talen aro aja sekali san mesan cari pacet lah tuh orang bine nih pak letak kelare rayu orang bine mon resa ongkon bacaan reng lake kapi nih sampean mon teges insyaallah detik kapi dak bebenjer ya sampean dek kepala rumah tangga cetak mulai cetak ke oleng medeng jile medeng kapi sekolah ngaji montuk anggo kae lang nabeun kok cong tereta nabeun ki banyak nak mon tak nurut ke bapak ayo mau ki ngoda keket sejenak dia patak keseti orang ba kula ni bilan wah mon ka abah ngeding suara na abah kula almarhum abah kula ni ketereta na peto beles ibu situng paling sepuh ki Ahmad Kusyairi bendungan abah neneng lulu kasa ke masyhud neka dari abah dek ke masyhud ki bedempak tak langsung jadi ke Ahmad Kusyairi abah mari abah neka alen boleh baru ke masyhud almarhum benyan 16 ibu situng mak dua lebih bingung makan apa makan nasi makan apa tak ada nasi ya pohong ada pohong ya telah lepo kon mon ki odi sampean laku berde saya kakan apa la teng rojak gula mon sampean laku takdir odi berde saya kakan tak kira ada saya kakan ke laku mati masih jualan beras tak kira ngakan sampean paham ini innahu huwar razzaq dzul ijazah ngalaku apa lemun iki kene le belajar takok tak ngakan mosok kalah bareng koceng abuduan kan lemak tak kebet dia kelar makane ora dua le bingung saya kabeh saya sompet tah saya talen aro aja sekali san mesan cari pacet lah tuh orang bine nih pak letak kelare rayu orang bine mon resa ongkon bacaan reng lake kapi nih sampean mon teges insyaallah detik kapi dak bebenjer ya sampean dek kepala rumah tangga cetak mulai cetak ke oleng medeng jile medeng kapi sekolah ngaji montuk anggo kae lang nabeun kok cong tereta nabeun ki banyak nak mon tak nurut ke bapak ayo mau ki ngoda keket sejenak dia patak keseti orang ba kula ni bilan wah mon ka abah ngeding suara na abah kula almarhum abah kula ni ketereta na peto beles ibu situng paling sepuh ki Ahmad Kusyairi bendungan abah neneng lulu kasa ke masyhud neka dari abah dek ke masyhud ki bedempak tak langsung jadi ke Ahmad Kusyairi abah mari abah neka alen boleh baru ke masyhud almarhum
benyan 16 ibu situng Pak. Dua lebih bingung. Makan apa? Makan nasi, makan apa? Tak ada nasi ya pohong, ada pohong ya telah. Lah pokon mun ki odi sampean laku bede seka kan apa? Lah tengero cak gula. Mun sampean laku takdir odi bede seka kan tak kira ada seka kan. Kamu laku mati masih jualan beras tak kira ngakan sampean. Paham enggak? Innahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Gusti Allah sabri rezeki bini ijazah. Bini ilmu pengetahuan, pengalaman, banyak ring pengalaman bingung saya kalau aku. Banyak ring adi ijazah ya tak dilaku, mak beder yang tak pati mandat lakon. Gendeng dak tong bitongan tak tahu soki. Dak tong bitongan tak tahu soki, macet tak tahu. Dadi jeregon. Saya cetak buta karo dadi kuli. Saya nyanyi anu lo, apa ro nyaman? Iri pacet lah kapir dari pangeran lah Pak. Tak kerana le bede, tak polan sekolah na teki, tak polan ten rezeki tak polan na cerdas. Mun sa umpama rezeki jamin bi orang pinter, orang gila tak di rezeki. Orang gila datang di akal ngakan, nyamanan ruah pengakan yang tebang sambian. Arwah tak lem ngersulo, korang pedis, korang apa ya kakan, sekarang sambian senyengannya. Tak kebeter saya kakan orang gila, saya gila saya kemas ya aslinya. Cak segilir le tak kebeter laku ngakan apa tak kebeter. Ya gila itu. Kan engke. Orang gilir aja le nak gila. Ada sompek ka. Le segilir saya kemas lini. Mak sandi akal bingung saya akan nah. Sandi akal bingung saya laku. Cak ring gilir le bede saya akan nah. Wila ayo ambu tadi ring gila cukup tadi ring gila lah. Entah anu laku lah rombongan dek porong di selesan mesan lah. Malela pada gila nak api. Anak cek belajar enggak nikah Pak. Montuk cong. Apa jangan baban urusan rezeki. Cek terkebeteran saya kere mah. Cek kebeter urusan saya kakan. Sokor ngaji. Cek kebeter molen melakin sepeda motor. Perkara aku tak meli apa cak? Sepenting janji manis kada perkara kuat. Ngereyen cong perkara deki melek pokok lah masalah pokok lah amunya tetet lah amunya beda senal pota tak ada sepeda motor lagi sini kawa kutu kuluban panjenengan andi pengeterong nikah paham iki masa kita semangat sama sekolah anak kira-kira tolongi guru neria tolong guru semangat sampean tak semangat tolongin guru ini kesemangat mumpung sampean beda guru asli ini kewajiban sampean ngulang nih bener kewajiban guru cuma membantu mak lain are mulai di madrasah mulai nangis dini cek lah benaki pacet anan sampean tambeng meler kule bilan mun mulai nangis kule toko lebih apa Pak tak pernah rasa naba nih ngetar ke madrasah padahal madrasah naba baan mun tak tambeng tak kira mulai nangis cong janaba kule saya toko kule tapi mak pola lain hari bumbu anak mulai nangis latin lah cek lah benaki polisi aki ya buruk tibi jaringan penangis tukang pecet ya nengeneng kebolo dinak seroke itu koroto arah apa mon karo seltek sakone jaring cek tambenganan reng makin Pak kula madrasah compo tak muruk kula lu siapa cak punyanya entar ke madrasah tak terima cengkir apa le alek kula muruk kapi bode saya sanawiyah bode saya ibtidaiyah kula tok sampai kula soon bila alek ini seminggu sekalian ja tak gelem aja dak pelajaran jangan kula nyocot saya baca reng guru nah kadang masuk ke kelas lah bukan tok akan tok cong tak kentok ke pak guru tak percaya cium tang buri marah cek guru no nyomburi tesel teh aku apa ini meminta anan sambian suruh nyomburi neben nih pesabar engki sabar saumpama lenari atau kar bede madrasah itu ceknya menenak anak Pak ceknya melenak anak Bu atau kar yang kicirenganan sampai mergen itu kemudian sampai sumbu tukang parkir sepeda situng beres mejer 2.000 mun benar
anan sampean congok ora guru yo tak ros-koros kabeh mege kepikiran anan sampean lebene tretan bene bel bene sapa kayak buruk lah orang nyaman dek rem sampean mereka ayo ke sekolah cek pak ambuhan kak nje peteki pak cita-citan pak pengetahuan sampean peteki dinalah pokok engko endi pengetahuan pak hafal Al-Quran berarti orang-orang sehebat engko ngampung ngecelep kaku nang akhirat polangko kuak seret ke swarga barokah anak sekretariat kulan di kanca dua anak sesitung ni kita di guru yang madrasah compo mon nyama bapak baduh dadi bentor mare dadi ruwa mare di budi kula ngoca mbak anda mata todus ka anak apa ya iku di jawanan mbak muru ke bungko mbak mata dadi jeregeuna togel dek rem kepepet ya can kula tapi hebat orang kadaria anaknya pemonduk pengerti sampai dadi guru di budin pas ngocak kulam buah pun ya alhamdulillah keng lekar kadu ngakolaan ka eman ne kole kabi dak kolak can eman ala kulli hal tapi orang kan tak ngabes bapak ngabes hasil lah setimun sampean droning kata apa hebat taring tua tau sa congok kelakon congok anak aja kata apa al walad sirrul walid anak ni kerahasiaan bapak al walad sirrul walid anak ni kerahasiaan bapak sampeyan troning rahasiana bapak atau saya congok kelakuan percuma congok anan anan bat hebat dek ring tua na toat dek guru na amul jaki patuh kering sepona tak pernah nyak tak pernah ada nggak tak pernah mancelak kering sepona ada tarbiyah yuri berarti ring tua na se berhasil ala kulli hal mentermuka bermanfaat pengajian ni amin mon saumpama ucak kula kita manti ya berarti colok kule si tak manti wa imma atina sampian si tak mas tak bisa tembusin kalau nasihat mon ki pancet tak semangat ngajar anak nikah masa sekolah anak imma colok kule kebanyakan dosa si tak manti wa imma atina sampian si tak mampu tembusin kalau nasihat cok boleh tahun boleh lah berarti bengkes engkau berarti lamon pancet mantar muka sesekone itu dia manfaat barokah amin Allahumma amin nikah sebisa kalau toraki dari tuan kaulah anak nikah penyalip engki cek penyorot penyalip sabik lahik mahik berarti anak senyalip minimal penyosol kebagusnya cek sosol kecubana cek sampai nyorot kebagusnya naudzubillah ya jadi insyaallah syukur panjenengan semangat pak guru nu semangat para sengajar para asatid neka semangat maka mohon pada semangat insyaallah dadi engki mohon saya atas tok semangat bawa guru-guruan ya masuk ya masih dadi luyu ya ki mohon pada semangat pada kirna lho Pak semangat maksudnya belajar lah cek mandem pikirna mohon pada semangat kokor engko boleh deh lah Pak aja pada semangat ta Tina masih tak ongke sekolah boleh, tak ongke sekolah boleh deh lah maksudnya. Benong ke macam cek mandem pikirnya. Le tengah malam wah sampean deh lah. Saya konek mentar muka tetel masih manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidina wa talamidatina min ahli al-ilmi wa min ahli al-khairi wa min ahli al-istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhairi wa ahli nadamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.